Гутен дэй, паважаныя гледачы. А што вы думалі? Калі ў нас сёння панядзелак, дык што мы гуляць не будзем? Будзем. Нешта мне горача. Ой, натапіў я нешта натапіў. Так, ну што? Сёння у нас роучин. Машнінскі вітаю, Олвін вітаю, Фей вітаю. Народ, усім здароў. Значит, мы сегодня будем протягивать что? Правильно. Космичные пригоды, жахи, андроиды, космос. Отсутность только, конечно, меня бянтежит отсутность, конечно, тварахопов, але ж, ну, як ёсць, это все-таки іншая крыху франшиза. Ой, значит, мы уже гуляли у одну, уже 2 гадзіны ганялі. Я крыху сённякі цёмненькі. Я думаю, потым мне трэба нешта буде са святлом яшчэ прыдумаць. Але, ну, будь пакуль не так. Занадта, потому что зараз тут будзе свяціць, у мяне потым увесь тварнікі перасвечаны. Але ж як ёсць. І што? Якая ж новая гульня? Давайте так. Ау. Жылы адсек. Пагналі ў жылы адсек. Што мы ў мінулы раз даведаліся? Значит, мы знайшлі мясцовы пакой мясцовай капітанкі. Капітана нейкай. То Ямато Канава нейкая, Кей Каява, нешта такое. І яна, значится, а мы інжынер. Інжынер-праграміст, якога выклікалі на гэтую касмічную станцыю, яна на месяцы. Значится, выклікалі для таго, каб мы там нешта адрамантавалі, нешта там паламалася. Ну, хутчэй за ўсё андроіды. Вось. І нас, значится, выклікалі, мы прыляцелі, тут нікога. Капітан, усміхніцеся. Вось, менавіта. Значится, мы прыляцелі, тут вось такі вырхал, нейкі Incredible. Ходзяць шалёныя андроіды, усіх хочуць пазабіваць. Мы знаходзім пакоі гэтага капітана. Бачым, там знаходзім відэазапіс, на якім, значит, той, хто прынёс як бы хваробу на станцыю, гэта нейкі там, таксама там паўінжынер. Ён там быў месяцатрус, ён выйшаў туды вонкі, ён знайшоў нейкую пячору, знайшоў там труп. Из гэтага трупа росли нейкія те самыя вусікі, як з бульбы, значится. І пасля гэтага нешта тут усе пачалі падхворваць, пахварэлі, андроіды ходзяць, усіх забіваюць, і мы такія прыплылі і прыляцелі, і ўсё. Ось. У нас ёсць агрэгат. Aggregatables, называется CAT. CAT, you know nothings. Так, где двери тут зачиняются? Будет темно, так что все. Так что так. Джон Гальт, здоров. Я только что, коли что, распавядаў сюжет, на что мы тут робим. Ля ты шо, відеокассетник, ля. И аудио, и видео. Двойка, амаль что. Так, погнали. Мы знайшлі картку гэтай Кей Каямы, таму можем ехаць назад у шлюз, таму што там трэба нам быў доступ, трэба ў кабінет мясцовай сістэмы бяспекі. Толкам не глядзеў, але выглядае як серыя гульняў пра Фрэдзі. Там таксама адзін ходзіш і за табой нейкія роботы бегаюць. Ну вось нешта як Фрэдзі, я казаў як Фрэдзі, але канечне касмічная тэматыка адразу нас адсылае да Alien Isolation, адной з найлепшых просто у гэтым жанры. Просто люта страшная гульня, як мне на мяне. Я калі ў яе гуляў адзін, было да сракі страшна. У яе там той самы вялікі такія, яе такая самая вялікая перавага ў тым, што у Alien Isolation вось гэты чужы, ён для яго там асобна пісалі штучны інтэлект, каб ён там падладжыўся пад так, давайте захаваемся. Так, давайте вспомним, як это рабіць. Тым часам 26 струмень запар. Пау! Тупо машина. Тупо машина. Фей. Як можна, што можна толькі сказаць пра цябе, як не той, што ты просто машина. Стрым машина ёсць. Вось мы учора гулялі, былі Steam машины, а сёння ты стрым машина. Давайте задачи подгледзім. Вось выконваецца код доступу в USB. Вось гэта тое, што мы зараз робім. Мы атрымалі картку.
Там было бяспечна хадзіць. Я думаю, што зараз будзе небяспечна. Хутчэй за ўсё нас ужо там будуць чакаць. І ёсць у мяне такое подозрение. Не могуць яны так просто сюды андроіда якога не запихнуць. Ну тут андроіды не такія страшныя, таму што яны як бы ходзяць усё ж таки там па нейкім сваім алгарытме, іх там ёсць зона патрулявання, вось яны па іх ходзяць. По любасу недзе будзе падла схаваная. Я вам крычу, ребяты. Калі вам там ні хрена не бачна, ведаеце, мне таксама ні хрена не бачна. Алекса Лоп 032, здоров. Так, все, давайте, у меня есть картка. Ззаду нікого нема. По любасу нам тут зараз нічто буде. Так, код доступа вида. Пропуску. Сканування пропуску. Бля, можна тишей, ну, якби. О! Особо подтверждена. Такі уже гук. Заўсёды у вас такая у вас активация, что? И что? А код доступа что? «6175», а что это я увидел такое? Да нигде записывал. Был у нас такой пароль. 6751 был. Ну, Олег, это, ну, пэўна не тое. Автоматичная система. А где мне его взять, это ваш код доступа? Ты что? Там, может, он был не написанный, а я... Так, а як тут инвентар? Это не инвентар. Блядь, зараз успомни ты ещё. Так, почакайте, його тут не було інвентара, я ж не пам'ятаю. Ні, його, напевно, тут не було. Таке ж... Каб не вилітало. А, на Ериксхольм? Ну, ти, конечно, дав. Ну, добре. Ці код доступу у мене есть. Янчик, вітаю. Янчик, ты недзе этой рудинки ці што прыхоўваеш? Я не могу зразумець. Тебе нешта... Ой, мне зноў всё спаўзло. Шляхта. Типу, кожны стрим просто у Янчика ёсць 5. А я там, ну... Ты, можа, на бирже гуляешь з імі? Я не ведаю. Ці ў біткоины уже укладываемся. Так тут нема инвентара. Ну, тупо с 2 ног. Так, давайте еще раз запустимся. Так, это некие поляпшения, это потом будет. Глядим задачи. Пропуск, код доступа. Знайдите кейкаяму, ці придумайте інший спосіб отримати код доступа у вас КСБ. Я боюсь, что как мне не треба было вертаться. Ну, код доступа мы, может, отрымаем у іншым месцы, потому что там есть яшчэ одно место, куда мы не ездили. Называется Тито гостиница, напевно. Гандлёвый комплекс. Ось мы в гандлёвый комплекс яшчэ не ездили. Может, там будем. Некалькі месяцаў моўчкі збіраў, я тебе зразумеў. Ну, у беларускага гледача, як і ў стрымера, няма мэты, ёсць толькі шлях, і вось. Шлях збірання рудзінак. А як праз галасаванне гульні трапляюць у асноўнае? Калі са спіса нехта выляціць, ці трэба яшчэ недзе перагаласаваць? Все правильно, калі са спіса нехта вылятае. І тут усё жывая чарга, і Фростпанк заляціць роўненька, як хто-небудзь вылеціць. Значит, давайте, у нас ёсць зараз якраз цудоўны момант для таго, каб я дастаў. Все ведаеце, што это чырвоная кніжачка, якая утрымлівае асноўныя правілы, базу, канстытуцыю нашых стрымоў, я бы так сказаў. Это правілы, якія нельга парушаць нікому, нават мне.
Так я их знайду. Яны настолькі важныя, што я іх ужо згубіў. Яны крыху у раскіданым выглядзе. Давайте іх прачытаю. Значит, асноўнае правіла, калі мы гуляем, калі гульня назбірае 20к і на канец дня розніца паміж ёй і другім месцам будзе больш за 5к, то наступны стрым будзе па гэтай гульні абавязкова, паж за чаргу любой. Калі, так, вылет гульні, калі ніхто не галасаваў 2 дні запар за гульню, яна вылятае. Ну, у дзень гульні, калі мы гуляем у тую, якая перамагла, вылятаюць толькі адна гульня, а ўсе астатнія губляюць палову рудзінак. Ну, так, у нас такое тып абнаўленне адбываецца абавязковае. Таксама, калі гульня мае 20к, але не мае розніцы ў 5к ад другога месца, тады ёй трэба 2 дні быць, ну, на першым месцы, тыпу, больш за ўсіх мець балаў, тады мы яе будзем гуляць. Калі раптоўны стрым і новая гульня пабыла толькі, то бок, калі мы пачалі, ну, нейкая гульня перамагла, і нам трэба адну выкінуць, але калі гэта гульня толькі адзін дзень у спісе, яна тады, ну, толькі з'явілася, яна тады не вылятае. Гульня, калі не ўзяла 20к, але 3 дні на першым месцы, не абавязкова запар, гуляе, то мы таксама яе гуляем. Гэта азначае, вось бачыш, там Manor Lords у дужках написано 1, гэта азначае, што Manor Lords ужо адзін дзень была на першым месцы па колькасці балаў. Адбор галасоў не лічыцца за галасаванне. То бок, калі нехта адбірае ў гульні галасы, тут ёсць такая магчымасць за родзінкі, гэта таксама не лічыцца галасаваннем. І, ну, то бок, калі ў гульні проста адбіраюць балы, яна можа атрымаць -1. То бок, яна можа атрымаць дэбаф за тое, што за яе ніхто не галасаваў. Вось. У прынцыпе, ўсё. Так што ёсць некалькі варыянтаў, але самы, конечно, зразумела, што як толькі гульня са спіса вылятае, любая, на яе месца зойдзе наступная. Ну вось, наступная будзе Frostpunk. Так што такія вось варыянты. Гуляем. Значит, далей. Так, мы уже приехали. Напэўна ж приехали. Фундаментальна. Это ж конституция. Это ж першая стримерская конституция на Твичы. Белорусская. Белорусская народная твичовская конституция. Чулі про такую? Да вось, гэта яна і ёсць. І насуперак, я хотел бы сказать, насуперак усім хейтерам, усім, хто пісаў, вось уже які тыдзень правілы не змяняюцца, ніводнага змянення. Ніводнага. А, у нас был... Нет. Падманую. Вось было у нас толькі дапісаў я вось гэты момант, што адбор галасоў не лічыцца галасаваннем. То бок я дадаў, гэта папраўка ў канстытуцыю адбылася. А так ніякіх зменаў. Вось як гулялі, так і гуляем. Я лічу, што это узровень. Джоуст. Так, што? Я спадзяюся, што тут мы знойдзем пароля ад АСБ. Картку мы знайшлі ў Кейкаямы, а вось пароля мы пакуль не знайшлі. Нешта трэба дадаць гэтага, а то неяк усё нармалёва. Гэтакага. У правілы дадаць, тыпу, нешта некага шаленства? Ці што? Зэмол. Пагналі ў зэмол. Што за гукі? Психичной гульни. Ну, может быть. Ну так, это уже для цікавости. Даже кап стримеру это самое поднагадить. Я ведаю вас усіх. Это ресепшн, до речі. Шо ти, голова? Я окей. Ну, здорово. Вітаю вас, місяцовий вандровник. Сардечно запрашаем на станцию Гандлёвая. Идите за мной до терминала регистрации, подрыхтуйтесь выправиться у вандроўку по гандлёвым комплексе. Бля, можно без тебя як-нибудь? Ніхто нешта дадаў. Револт? Ну ты серьезно? Ха-ха-ха! Мы ж гуля... Бля. Так, это картка, это может мне? А, во.
Йоу! Ну, здоров. Що ти голова? Так, читаємо. Зараз я додам, ну добре. Бля. Чисто собрав психічний. Зараз буде збор психічних. Психічний, як убачиш, що з'явився револт, усе буде гамон. Але у нас же можна видаляти, так що будьте готові. Так. Блядь, що за капс? Я ось додам, як написав. Не, ну ты краи-то бач. У любой психичности есть уже межи психичности. Типу, ти не пройшов на платину, тому на тобі носі. Ой, бля, ну добре. Бараш, вітаю в нашій банді. Значить, це так, що у нас? Модуль наглядчик для ІПК і питання безпеки. Мета збору. Обміркувати потенційні ризики, які модуль ІПК наглядчик представляє для безпеки Union Plaza. Так, обміркувати вже відому проблему. Бачність відбитків пальців на екранах терміналів. Скарги від гостей курорту. Діти накеруються на їх ІПК. І сміються, шумять у месяцахолі каля O'Neill Electronics. А чому їх, ну, діти бігають і сміються? Обміркувати у цілому переваги і недохопи модулі ПК наглядчик. Гэта вось, напевно, про його ідея розмова. Окей. Так, атрымаць модуль наглядчика у O'Neill Electronics для правядзення тэсціравання яго магчымасцяў пры аглядзе тэрміналаў у розных умовах. Добра. Ты ёсць гэты, все? Не, ну это може не Push for assistance. Я ще раз вітаю, чому ви дагэтуль тут? Ха-ха-ха. Які ти гостинний. Ти будеш ходити за мною? Попиздил некуда. Хай ходить. Так, тут ничего немає. Опа, рекуклинг. Это мы любим. Да, рекуклинги, а мне не треба. Я могу до його подлучиться? Не. Чого він злий ніякий? А чого він зловався? Давайте ми його ще раз випустимо. Это максимум нам спотребиться. Здоров! Походите. Нікуди туди ходіть, глядіть у стіну. Нам треба виконати уваход на гэтым термінале. О, я би хрен його убачив. Дякую. Тут не все я могу, это самое, таки кривовато, могу нечто не розявати, могу нечто не убачить. Павел зараз об'єднає вокол себе усіх психічних. Чисто. Відбувається знову революція револьтчиків. Код 7428. Яка мета вашого візиту? Туризм ці бізнес? Бізнес. Коли ви приїхали на раду по питаннях безпеки модуля для ІПК, просимо пройти у конференц-зал М01 у гандльовому комплексі. Окей. Дякую за реєстрацію. Ліфти у гандльовому комплексі вже накеруються до вас. Вау. Немагчыма викликати ліфт. Помилка. Та я зрозумів. Вітуси страшно вырубаете, это не жахастик. И он самый, вырубаю. Все, давай. Что ты мне скажешь на этот раз? Йоу, чики-брики. Погнали. Ну, знову скаже, иди до этого терминала и все. Здається, у нас проблема. Не хвалюйся, я веду інший шлях. За мною. О, добре, що я його запитав, бачите?
Ну, можа, ён і нічого не зробіць, насамрэч. Вось гэта так, ну і дзенёк. Типу ён убачыў, што ліфт не працуе, там надпіс быў на тэрмінале. Вы Джекі не бачылі? Я па ёй сумую. Ну, добра, пайшлі. Вы ведалі, што 4 нагі лепш, чым 2? Все можа быць. Заданнем Revolt мы открыли портал у пекла. Я спадзяюся, это сама адэкватная грамадскасць дасць бой. Сюды ўсе прыходзяць. Union Plaza лепш за усіх. Я спадзяюся... Ой, ён, напэўна, нам дзіркі адчыніць. Вось гэта... О, это добра. Ну мы зараз вернемся, таму што там трэба ўсё агледзець яшчэ. Не і тут добра. Що, ну куце тут стане? О, я зрозумів. Блять, тут звалиться бы. А я, напевно, не звалюсь. Такая гульня, не звалиться. Так, зараз збегаем яшчэ раз сюды. Все ж таки трэба агледзець тут усё. Гэты шпендрык прапампаваны чат ГПТ, які адбярэ ў людзей працу. Бі яго. Што вы дачапіліся да гэтых чыпзікаў? Хай сабе ходзіць. Ці тут няма нічога. Так, батаркі толькі. Батарка у нас поўная. Так тут і няма нічога. Тут ну ўсё, адразу дзверы, яны не працуюць і ўсё. Дадзім бой перахайпенай Еўропкі. Ага, всё зразумела. Перахайпленай. Не, ну бачыш, як сказаў. Так, ну тут, здаецца, дакладна ўжо нічого няма. Яшчэ раз давайте я хутенька прагляджу стол, тому што можна не ўбачыць маленечкі вось гэты актыватар. Мышкі, калі нешта можна ўзяць. Здаецца, больше нічого няма. Дзверы ці што? Двернікі. Все, погнали. Там зараз по лесвіцы ўніз. Так, чакайце, давайте захаваемся. Галоўнае ў нашай справе захавацца. Все. Спадзяюся, мы там знойдзем код, які нам трэба. Бывай, месяцоў вандроўнік, бывай. Ну, ось одному мне было бы некомфортно гулять. Так. Тут мы, вядома, адразу же. Все отключилось. Так, рекухлінг. Чаму у рудабародага Эрика -1 вікінгаў не любіце? Ну, бач, не проголосовали учора. Ни разу. Ну, сегодня проголосовали, так что уже все. Будет 0. Так. Так, это, напевно, сюди нам треба дать. Ага.
Ну, типу, там електричність, там треба стрілити зараз з нашого того самого. Так, это мы уже бачили. Так. Так, паведамленне, бяспека і абарона труда у адпаведнасці з сапраўднымі нормамі бяспекі, апранаць герметычны касцюм і шлем абавязкова, пропуск неабходна насіць у нагрудным бэйджы. Даруйце, калі ласка, за магчымыя нязручнасці. Ремайндер. Ну-ка. Нагадуем. Калі малюнак на ІПК скажаецца ці плыве, выкарыстоўвайце на ім функцыю размагнічвання. Выглядай вось так. Я, правда, не разумею, калі мне карыстацца гэтым ІПК ў сэнсе ну, плыве там, не плыве. Я як бы асабліва не гляджу. Так, што я прапусціў? Хто там што... Аліна, вітаю, зноў стрым, деды нашага падмянілі. Ну, пакуль ёсць настрой, стрымем. Не будзе настрою, не будзем стрыміць. Правильно, все ж лагічна. Так. Тут яно типа плыве, вот это лічыцца. Ты шо? Это выключить, это не то все. А чему так далеко? А, во. Во. Ля. Стрелю так стрелю. Что гушно так было. Опа. Басик. Так, за четверку голосуют. За Монарлордс. Ага. Голосуйте на за Монарлордс. Хутор где? Не разумею, про что вы говорите. Что вы причапились с этим хутором? Вон тиктоки есть, инстаграм есть, что? Мало ці что? Ось вам хутор это треба. Блядь, не что тут? Типу, я пакуль не супер разумею вось гэтат агрэгат гэты, навошта ён нам, ну, у прынцыпе, ну, акрамя як, ну, падлучацца я разумею, а візар гэты. Што это было? Так, чаго адбылося? No entry. А чаму? Так, хто што паламаў? Наш хутор у Монарлордзе. Час азімыя сеять. Во! Только Монарлордс ужо і пабачым яго. Дед прадаўся тиктоку. І інстаграму. І ўсім. Так, згодны. Пеймент. Я нічого не зрозумів. Так робіть, що треба. Може ніякого треба їх. Калі плыве. А можна, ну, ліхтарик як-небудзь уключить? Слухайте, може він ёсць кнопка, а я не ведаю. Няма. Ліхтарики, значится, уключаются только... И что? Так. Начинается. Деда заперли. Да где какая кнопка горит-то, не могу разуметь. Як там?
Во. Во, блядь. Во, блядь. Страх некий отбывается. Блять, страшно. Бля, зловил. Тікаем, хлопцы. Там еще будем Максима збивши. А, блядь, не в той бок. О, знайти, за який кут сховатися, аби він нас не вбачив. Чапись від мене. Глянул. Ха-ха! Напружена. Каб його. Козла готова мене завагати. Кассеты? Йоу. Да, некие там. А, короче, тут это самый был. Прокат, напевно, некий. Так, что тут? Давайте читаем. Так, роль Стауни на выходе. Роль Стауни. Что там? Драпежник. Что додаем? UFL. Это з мяне вырывается ненависть до футсимов. Окей, дадим зараз. Роль Стауні у ліфта у гандлёвы комплекс зноў карацяць. Калі будуць праблемы, перазапусціць сістэму тут, а потым паспрабуй адчыніць з памяшкання службы бяспекі ў задняй частцы мегазоны. Службы бяспекі ў задняй частцы. Ага. Я ледзь на угловой колоколе не обернулся. Ну, калі ўжо рэвольт дадалі, дык лепшы футбольчик покатаць. Прабач, дзядзька, такое жыццё. Ну, где такія ж нейкіх пытанняў. Ну, трэба дык трэба. Зусім гэтыя шыі распаясаліся. Да яны тут увогульнікі пашалеўшыя. Музышан. Так, додаем. Значит, додаем UFL. Ну и дзякуй Богу, яна хоць бясплатная. Мне падабаецца, калі вы дадаеце гульнікі бясплатныя. Хаця. Ну, давайте. Двери. Что это такое? Ну, не протягивается. А что за клавиатура такая? 1. Так, карацей, калі што спрабаваць праз службу бяспекі, так, там было написано. Open the security office, the back, ззаду мегазоны нейкай. Щоб ведаць, што это за мегазона такая. Так, ёсць такі. Так, зарады ў мяне, пэўна, поўныя. Так, збор по бяспецы ў 15:30 па месяцовым часе пераносіцца ў кабінет Джона ў мегазоне. Кей. О, Кей. Это наша Кей Каяма. Якое музло там файное грае. Ну, это уже это самый некий. Полицейский с Беверли-Хиллз уже пошел. Что за УФЛ ты спытаў? А, гэта футбольны сімулятор. Ад беларускага распрацоўшчыка, дарэчы, там нават беларуская мова ёсць. Ён выйшаў на ПК учора. У Тэлеграм можаш паглядзець.
Там есть коли что. Бля. Набздел там те что? Ой, бля. Бля, ну такие, видите, неприемные. Нахрена робить андроидов ось таких ось неприемных? На знешні выгляд, я не разумею. Ну, калі гэтыя андроиды павінны працаваць, навошта іх такім страшным рабіць? Зрабілі бы якія-небудзь там мілашамі, you know, нахрен. Блядь, чому меня Ну, ідея, ну, да. Манделок. Нема його там? Жанчина ходить. Починаються. Тут так само некий Musician Exhibition. Ти він там стоїть. Андрегіни. Оба, ось так уміємо ми. Это з кимсь лупиться треба, а так за тим андроїдом індус сидить. Ха-ха-ха, 100%. Чисто такі. Я вас всіх білих заб'ю. Их там 2 чи що? Так, он спиной стоит, ті передом, я не можу зрозуміти. Блять, спередом, окей. Иди сюда, Андрей. Я твой род, ты ведаешь. Ну, давай, погуляем с тобой в гульню. Бля, он такий неприємний. Треба брательника твоего другого покликать. Блядь. Погнали, короче. Отчепися, свечишь ты тут. Бля, напевно, не треба було. Треба було далі ж побігчи. Блять. Ха-ха! Понаробили тут проходов. Бля, он тупо. Ну, я ж кажу, ну, не дивно, коли ви робите андроида, які повинен там по праці допомагати, ось це все. Страшний, гучний, ляпає як слон. Типу, навошта? О, блядь, братен ще його. Стоїть. У ти мужаки, глядіть на тупих андроїд. Ну, тупих, які тупають, я б так сказав. Так, сувеніри продає. Нормальний, некий андроид. Так, это дитячий покой. Достаньте модуль наглядчик. Это и он. Боботы. Можете его достать? Не? Выключите АСБ. Да я не веду, что треба выключить. Я не могу тебе ничего с тобой заробить. Мне у тую АСБ яшчэ зайсці неяк трэба. Здароў тот. Так як ты ў апошні час працуеш дапазна, то калі захочаш адчыніць роль стаўні, скарыстайся тэрміналам Джона ў яго ў кабінеце за мегазоны. Пэўнены, ён скора вернецца з працы. Кей. Так, ну, нам трэба знайсці гэта мегазону ўвогуле, што гэта такое?
Я не отчуваю ног. Ха-ха, это что? Это самая отсылка, да, это самое. Я не отчуваю ног, у тебя их нема. Выключите АСБ и включите БТС. Блин. Ой, блядь. Блядь, то те треба гэта. Бля, придурочне. О, там еще один. Друг, вы там стоите уже. А сутыкнуть их можно? Сутыкнуть? Как у с кем? У сенсе пхнуть его? Не, ну так у меня я ж могу стрелять его нават. Думаю, что в сувенирах там нечто есть. Треба его неяк адтуль его вытягнуть. Ну, типу, яго ў грудь Андрэю. Яму можна ў грудь стрэліць. У яго там нейкі шчыток, і мы з гэтай пукалкай можам ему стрэліць, і ён вырубіцца, але ж ненадоўга. Так што это такое. Нейкае вялікае нам памяшканне далі. Што даюць? Цёмна нешта тут у вас. Есть кнопка тут такая, как там, такая же, нема? Стены. Ну, тут, знаете, ничего не маю. А то як долго будет стоять, он может, ну, пойдет куда-нибудь. Стоит. Андрей, блядь. Так, ничего не маю. Так. Это цацки. Какие? Торбы. Цацки. Кассеты. Здоров, ёкарный бабай. Андрей, ну чаго ты, где ты был? Где ты долго ходил? Ну. Я тебе зачакал все. Ой, бля. Зараз он там вернется до себе, и мы тады пройдем. Може ён дапамагчы хоча? Не, ён, канешне, хоча дапамагчы. Сабе. Не нам. Всё? Всё. Так, цяпер сюды. Тут таксама нейкі хрен маляваны ходзіць. Так, тут нейкі, это, пэўна, адчыніцца потым. Тут таксама нейкі хадзіў. Кручыць так, што на тым свеце чутно. Ну, в прынцыпе, так. Магчыма, у яго перад ім такія задачы стаяць. Ну, батарак мора раскідваюць, то бок з імі ўвесь час можна тут лупцавацца, калі ёсць жаданне. Так, ну туды мы можам пралезці. Крыху пазней. Ну, гэта тое месца, так, гэта... Ага, окей. Значыць... А, мегазона, во яна. Это гуйнявая зона, типу. Па любасу нам які-небудзь будзе працаваць і можна пагуляць.
Оу, ган шоу. Ну-ка. Ну-ка. И что будем? Что треба робить? Incredible. Incredible. Я просто найлепший мистер Олимпия. Ну, наступний я вже, напевно, не зароблю. Пел. Гуме овер. Якое неправильное казино. Так, еще ничто есть. Ну-ка. Призы старт. Каханка, я пойду жахи стримить. Так само орудие раз 5 хвилин. Ха-ха-ха, глядите на пиксельных мужиков голых. А, так это уже... Ёпта. Я зразумел. Гамма овер. Значит, The Elder Scrolls 2. Daggerfall. Погнали. Ну, давай, натискаем. Зараз пройдем все. Левеля 01. Прямо налево и прямо. Прямо. Налево. Прямо. Левеля 2. Так, прямо. Право, лево, право. 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 Лево. Право. Вверх, право, право, вверх, вверх. Ага. Вверх. Право. Право. Вверх. Вверх. Вверх, вверх. Лево, лево. Право, вверх. 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 Право. Ой, лево. Вверх, лево, вверх, право, вверх, вверх, вверх. Вверх. Лево. Вверх. Право. Вверх. 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 О, бля. Вверх. Право, право. Ой, бля. Все. Пизда. Ха-ха-ха. Тупо машина. Вверх, 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 право, лево, право, лево, лево, вверх. Вверх, 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 право, лево. Не, все. О, нормально. По картинках видать, куда идти. Такие вы уже по карте, право. Все, я клиширую уже, я уже все. Я уже, это я уже не запоминал. Ну, мы нормально прошли, молодцы, молодцы. Daggerfall, бери кинжал на початку, коли дадуть. Окей. Так, что, ну тут все коротей с этими со стрелочками. Мы все погуляли. Дякую вам, велике. Так, проводники.
Опа. Сразу ляпить треба. Гарбля. На, носи. Просто за компанию. Просто каб одразу. Я сказал. Потому что проводы, коли бачиш проводы, треба одразу бить. Не иду на угол, что они просто у стену пошли. Ага. Кат, ультравейв модуль. О, модуль некий нам дадут, ті что. Не трэба мне гэта записывать. Калі я вярнуўся з абходу, пятак праводзіў мяне прама да АСБ. Без тлумачэнняў, і яўна гэта не па пратаколе. Пятак гэта Android 5 версіі. Яны ўсё замнуць, я ведаю, што замнуць. Я бачыў гэта, але... Што гэта было? Яно расло з цела. Паладзін, вітаю. Кей, дастань запіс. Зрабі копію. Не дай ім гэта схаваць. Не дай ім гэта схаваць. Так, а дык дадуць якія мяне. Так, pros, cons, potential, security risk, popular mod, torch. Torch. Мне б зараз torch бы, ну, спатрэбіўся бы. Это ж паходня, правильно? Так, значит, гэта офіс Джона Купера. А нам трэба офіс Джона Купера? Так, він трэба. Пошта, давайте глядзець, пагнали. Як наблизіць? Трымаць трэба? Незручна. Значит, Кейка яма Джону Куперу. Здаров, Джон! Моцна жахнула, трэба быць цяпер... гэта мы чыталі пра перыметр. Привет, Куб, ты як ўсё яшчэ не супраць прапусціць па чарасцы ў гэты раз. На гэты раз ты абірай, да якога аўтамата ідём. Так, это Джон Купер і Тод Лансер. Заўсёды гатова, але мне трэба праверыць перыметр. За апошняга месяцатрусу зайду на рэсепшн, калі скончу. Тод, як ты там учора аўтамата ты быў крыху не ў форме, а быў у піжаме. Пау! Кейка яма, усе як мы замажся, так, это мы ведаем про протокол, что спрацаваў. Пасля абыхода перыметру у меня пачаліся... Так, это Джон Купер Сэмуэль Лі пісаў, это мы чыталі, про то, что у яго голова там баліць туды-сюды. Джон Купер Тоду Лансеру. Здаров, Тод, штосьці мне сёння недобра, зможаш за мяне выйсці. Не пытанне, чэл, ты хоць крыху паспаў. Так, дзверы, кіраванне дзвярыма. Адчыні дзверы. Ну, сэнсе. О. Що тут ще було? Гэта і не хоча. Гульнявая пляцоўка. Выход з гандлёвага комплекса. Чаму памыл? Чаму не хоча адчыняць? Там же написано было, што вось, здаецца, тут і трэба, не? Ці не тут? Так, дзверы, медыа. Ён, пэўна, здымаў, як Android нешта рабіў. Я здымаў, як Android ці то труп, ці то нешта такое было там. Цягнуў. Ці што гана? Чэбзік нейкі? Хрена не бачна. Можна, каб мне адсвечвала. Окей. Карацей, Джон памёр не ад хваробы, а ад гэтых, ад андроідаў, хутчэй за ўсё. Ён то, можа, і захварэў. А можа, андроіды ўсіх і забілі, таму што яны ўсе захварэлі нахрен нейкай страшнай хваробай. Як варык же, правильно? Тод. Цяжка дыхае. Класіка. Так, ну ўсё, а дзверы ў мяне не адчыніліся. Ну і што гэта такое? Адчапіліся ад мяне. Ганшоу со сваім. Чаму ён не адчыніўся, я не зразумеў.
А где гэты уже подевался? Ниде уже болтается. Не отчинились же, не? Не. Ну, ось тут же написано, типу. Зноў карацяць, калі будуць праблемы, перезапусціць сістэму тут, а потым паспрабуе адчыніць... перезапусціць. Чакай. І што гэта? Блядь. Это запуск сістэмы так выглядае? Может тут нечто есть? Может не так можно перезапустить систему? На тебе, не? Бля. А які доступ для обслуговування? Який пароль? Де мені його взяти? Треба всі андроиды на айфоны менять. О, правильно. Давно пора. Угу. Файный перезапуск. Жахи жахами, але такое. Ну не пужайся, что это уже. 7428. Ну, просто свою году. Короче, тут треба перезапустить, а там треба это самое натиснуть. Але, что по пароле? Пароли, явки. А где мне их взять? Нам там некие пароли ж выдавали, але ну что там, ад лифта был пароль. И все, напевно. 6751, давайте попробуем. 6, 7, 5. Это не тое. Так, нам треба не знайсці яго, атрымліваецца. Давайте яшчэ тут поколупаемся. Может тут что записали? Разрадзіўся. Ты разумеешь, якое бывает? Так, давайте заховаемся. Сейчас задачи у нас какие. Выконывается. Модуль наглядчик. Так. Ну, він може нам спотребиться. Конечно, може спотребиться. Код DSB. И все. База данных. Код зоны регистрации 0008. Но это не то, это мы этим кодом мы уже этим користались. 0008. Так, это мы так само користались. Обсталявання, только то, что обеспечение. Значит, нам треба пароль шукать. Треба шукать пароль. Махчимо треба знову мегазону довести. А може ні. Давайте попробуем еще раз. Клавиатура 0008. Ну, не, это з іншого. Угу. Ну, значить, треба зараз буде знову все обійти. І пошукати. Ну, у кабінеті буде... Може там було де й написано у кабінеті. Треба більш пильно все там проглядіти. Ну що, Бобот зник? Кончаткова?
Тут яшчэ нешта. Адсюль мы прыйшлі ці не? Это у нас адсюль выразаў? Не? Ну так, падобна, што это тое месца. Типу, нам назад уже ўсё. Назад дарогі не мае. Нам назад дарогу заблакавалі. Музыкальнае суправаджэнне ладнае, падбадзёрвае. О, гэта факт. Куды Бобот падзяваўся, мне цікава. І тут тусаваўся вось тут. Недзе ўжо ўбаёндаўся. Жабінскі. Там нічога. Ну, недзе прапусціў, недзе пра это самае. Па-любасу ж недзе павінен быць пароля. Пайшлі ў кабінеце і ў гэта. Так, балоны нейкія. Может, тут дзе што написано. Так, ну гэта сабранне, это тое, што там сабранне было. Это нас не цікавіць. На касеце нічога нема. Это нейкія малюнкі. Псіхічныя. Кветкі. Это, можа, ён замалёўваў тое, што ён убачыў. Так. Ну, это про Кэт, про гэты ІПК, як я разумею, плюсы, мінусы позаписывали. Тут сядзелі яны тут с раками. Пиво с раками. Пілі. Так. Дзверы. Ну, типа, неяк по чарзе гэта ўсё, так? Что у нас есть? У нас есть почта. На почте мы ничего не знайшли. Там нема никаких паролей. Так, кстати, нормально. Двери. Так. Гульневая пляцоўка. Мы там дзверы адчынілі. Вось зараз яны зачынены, напэўна. Бля, не зразумець. Всё, я зразумеў. Куды нам? Пайшлі збегаем, праверым. Што тут написано, можа, што, не? По любасу туды Бобот пайшоў. Блядь. Андрэй, чапісь ад мяне. Трэба табе гэта ўсё. Ты же малады, энергічны. Ну-ка, цішэй будь. Цішэй будь, я кажу. Опа, нормас, нормас. Так отчинились? Отчинились, нормально. Окей. Так, мы зайшли, это новое помешканне. Спадзяюся, мы тут что-нибудь знойдем. Так, туды трэба прапаўсці, яшчэ прапаўзем. Наеўся і спіць. Наеўся чалавека ў гэтых. Блядь. Ты глядзі, узяўся адкуль. Ідзі адсюль. Ты у мяне клавіатура, я чамусьці, ну, калі доўга натискаю на кнопку, секунд праз 10-15 она отваливается.
что тут было? Ой, блядь. Ну харе уже, алло. Здорово. Так, Андрей, давайте-ка это самое. Спокойно. Усе спокойно. Ребята, не робите дурностью. Так, мы сбегали, все добро, мы живые. Так. Привет, Андрей. Ну так, типа того. Зараз будем тут ходить. Некие гопники у подворотни. Ну, вось яны вось такие тут. Ничего ты этим не зробишь. Чего за темно так? Идешь, идешь. О. А чому ён ліхтарик вось тут не включае? Тобто ён залезе вось у это сам у дірку, тут уключить. Ну, може не уключить. И что это? О, Ралів, вітаю. Дякую за рейд вялікі. Вітаю усіх рейдераў. Мы, калі што, на месяцовай станцыі змагаемся з андроіда-кіборгамі нейкімі, незадаволенымі жыццём. Чаго на нас накінуліся? Што мы ім кепскага зарабілі? Мы просто інжынер за 100 рублёў на месяц. Такія гукі дзіўныя. Вагнемёт знайшлі? Не яшчэ. У нас усё той же кэт. Больше нічого немає. Так, мы адтуль прыйшлі, я поўны круг абышоў. Што у нас там? Ой, так, закидывал. Дробовик. Ребята, перестаньте здекиваться надо мной. Дробовик. Тут могли отвертку только максимум дать. Якие, ля. Ну-ка, ребята. Кто хотел бы себе такие Dolby Surround? А? Чисто тупо витязя. Final price cut. Ну-ка, ну-ка. Аво, секет. Аво. Ну-ка. Мы некое поляпшение атрымалі. И что мы теперь можем робить? K-Electronics Incom Ultraviv Cat модуль. Ну-ка. И что? Это температурный модуль, ці что? Что он робить? Андрей забойцы тут. Ну, вядома, усе. Все тут выключно. Ну, зрабілася каляровая. А, мы можем нам... Мы ў цемры зможам бачыць. Ну, ёкарны бабай. Карацей, гульня зараз зробіцца крыху больш страшнай, таму што мы будзем хадзіць па цемры, пэўна. Ну, але ж нічога. Так, захаваліся. Цяпер нам трэба паролі. Паролі, яўкі, вось гэта ўсё. Давайте, прызнавайце. Офіс Тода Лансера гэта. Так, а тутачкі што? Гэта уваход сюды жа. Ага. Окей. Няма чаго экономіць. Ну, няма чаго экономіць. Тыпу. Так, а чаму мяне пачаў прасідаць інтэрнэт? Я зараз патэлефаную Palace Masters. Не, спачатку трэба праверыць тэмпературныя рэжымы ГПУ. Не, ГПУ не перагрэта.
Жонка, напэўна, улезла ў інтэрнэт. Я адчуваю гэта, рабяты. 100%. Пайду і зараз это самае. Зараз я пайду, я наругаю. Пачакайце. Так, это не жонка, это просто интернет. Чекайте. Я нічого не зрозумів, що відбулося. Зараз вам покажемо, хто не правий. Ха-ха-ха! Типу того. Хвилин 5 уже трошки фіпіси ніхто з'їдає. А, ну ось я бачу, що ніка говно. Інтернет-провайдери гэтыя клятыя. Так, ну ось зараз павінна крыху то самае стабілізавацца, здаецца. Не, это інтэрнет. Себе уявляете? 3 гадзіны дня. Я хотел сказать, что это жонка, але яна не карыстаецца нават нічым зараз. Мыш з машыны да фепісаў дабралася. Жаба. Яна не мыш, яна жаба. Ну, ребята, што я магу зрабіць? Што нічога, насамрэч, не магу зрабіць. 1000 ёсць 1000. Ну, в сэнсе, вам нічога не гаворыць, моя 1000. Ну, интернет нешта ён крыху это самое. У интернета обед. Нешта вельмі падобна на тое. Добра, прыйдзецца... Ну, як ёсць. Всё, зараз, я думаю, стабілізуецца крыху. Так, значит, у нас з'явіўся... А, бля, это ж тэрмінал не прагледзелі. Справді, у Беларусі нават у інтэрнета обед. Давайте пошта глядзім. Значит, Тод Лансер. Погнали. От Кей Каямы. Это агульное поведомление. Киновечер от Джеки Хантли. Я сегодня на вечер взял с галактики классику. Возера. Возера краіна называется. Напой из мяне, с каго закуски. Закуски я принесу, не упэўнены, ці прыйдзе Джон, але астатнім да сустрэчы. Джон не прыйдзе. Джону гамон. Привет, Кей, я заўважу по камерах, что один пятак у гандлёвай зоне зноў запрацаваў. Астатняе по-іншаму адключыцца. Здаецца, ты была права, што адначасова працаваць можа не больш за аднаго. Гэта неяк звязана з АСБ. Дзякуй. Што? А, логіка такая, што не больш за аднаго. Нам уже не раз про гэта гаварылі, мы яшчэ не правяралі. То бок, магчыма, можна бегаць ад аднаго до другога, яны будуць адключацца і ўключацца. Здаров, док, спадзяюся, у тебя ўсё добра, ўжо тыдзень моч... А, гэта пра галаўныя те самыя. Это мы чыталі. Ну, што Джон, што галава там баліць яму. Нешта не так. Робот 5-й мадэлі выйшаў з-пад кантролю, немагчыма не актываваць сігнал трывогі, не скарыстацца галасавой сувязю, не выходзьце з кают. Так, дзверы. Кіраванне дзвярыма. Не, напэўна, адчыніць. Нам не трэба нічого зачыняць. Клавіатура. І тут. Ёкарны бабай. Каб цябе. То вось гэтыя дзверы ён зачыняе? Ну, прикольно. Будзем ведаць, што тут можна дзверы зачыніць, калі што, калі на нас будуць паляваць гэтыя андраеды. Специально навучаны чалавек, які трымае антэну на вышцы сузі, пайшоў у туалет. Все можа быць. Там уже... Ай, што гаварыць. А з вентыляцыйнай атоліны ніякі чужы не выскача, бо надто яно ўсё isolation нагадвае. Ну, нагадвае, ну, перш таму, што гэта ўсё ж такі касмічная тэматыка, яно ўсё будзе isolation, блядь, нагадваць.
Що? Кодус? Ці мне його взять? Так, окей, яны хочуць ад нас код, якого у нас немає. Что, гуки нейкі, ўсё нешта нехта ходзіць. Ну, типу, зала такая прыгожая тут такая. А, можа быць, нам трэба дастаць пукалку. І мы недзе ўбачым які-небудзь ультрафіолет. Давайте захаваемся, па-першае. Можа, дзе нехта нанёс код? Это ідэя, дарэчы. Так, можна отключить эту фигню. Ну, я думаю, что... Яны гэта ад нас хочуць. Ці гэта просто ліхтарик, типу. А не ультрафіолет ніякі. Ну, не, здається, ніби просто ліхтарик. Пароля, каже. Какая пароля? Так. Ретрофутуризм яшчэ. Ну так, яшчэ і ретрофутуризм. Цалкам это самое. Final price. І што? Якщо я пакуль згублены, разгублены. Што на мяне хочуць? Ну, типу, что, увяди пароля. Які нахрен пароль? Я могу вам увести. Офис Тодда. Задача. Добрая. Может, тут полазим давайте. Может, тут нам что подкажут. Овер 9000 IQ головоломки. Ну, такие нечто. Давайте глядим. Задачи. Так, у модуля наглядчик есть ультрафиолетовый режим. Магчыма, за яго дапамогай атрымаецца штосьці... А, так там режим есть. Это не просто ліхтар, там яшчэ... Ну-ка. Да бля. То вось гэта можа. А, так я его не усуну. Ці што? Не, выжигай, это и был ультрафиолетовый. Это просто камеры. Необранный модуль. Ага. Не, все ж таки так, мне все ж таки ультрафиолет треба. Давай перабором, там усяго 10 000 вариантов. Давайте, ребятки, 3 секи. Так. Значит, нам треба знайсці пароля. Ультрафиолетом. Ну. Предметы може. Блять, задачки тут, конечно, я вам скажу.
Не, яно ўсё хутчэй за ўсё вельмі там відавочна, это я тут нешта. Так, это что там было? Мне тим здаецца, это лічбы нейкія. Не, это уже, напэўна, уже мои нейкія фантазіі. Не, я ж не зусім уже поехавший. А, фантазии, все, окей, это фантазии. Кажа, тут недзе пароля. Чым вы написали тую паролю, што я толькі у F бачна. Ой, я бы не задаваўся таким. О! Юкарны бабай. Может, тут что? Тут мы ничего не убачим. Ну, типу там, я не ведаю. А в гэтым рэжыме таксама страляе? А! Ёб твою. Я неправильно карыстаўся. Юкарны бабай. Затискать трэба было. Ну ты, Андрей. Плямы нейкія. Ну ты, Андрей. Так, тут есть плямы. Ну, пароль недзе там павінен быць. А мы за некага блогера гуляем, что ўсё на відэакамеру здымаем. Гэта не відэакамера, это типа інжынерная прыблуда нейкая. Shadow of the Tomb Raider. Я на самое, я думаю. Ну, я просто спадзяюся, што мы пароля така знойдзем. А! На телефон трэба падсвяціць. Не? А, я думал, что на телефон. А, отбитки пальцев. Она не даремно казала про отбитки пальцев. Типу, ад мацнейшага до слабейшага, правильно? Типу, 2, 1, 7, 0. Спадзяюся, гэта кроў. Спадзяюся. Чё, дзверы адчынілі. Ля, якія мы з вами малайцы. Такие просто гении. Наадварот? Не, чаму наадварот? Все так. Так, что? А, захавацца. А Руді гуляў у Outlast? Не, Руді не гуляў у Outlast. І, папярэджваючы, вас не хоча. Не трэба мне гэтых. У мяне не так шмат нервовых клетак засталося. Я чалавек усё ж таки ўжо ва ўзросце. Давайте мы не будем этим займацца. Зноў інтэрнэт, нешта там підолін. Бля, жаба гэты інтэрнэт, не магу. Зла не хапае на яго. Так, окей, погнали. Што толькі Руді не гуляў. Так, значит, там быў цёмны пакой. Давайте туды зойдзем. А што ў цябе тут грыміць усё? Цудоўна. Прям нейкі сапраўды Outlast. Трупы? Пиздареки. Ну нельга ж со мной так. Я такие штуки боюсь.
А скривлення, гэта яны кажуць... Не дапамагае. Што гэта за скрин? Што гэта за... Якія магнітныя буры у іх тут адбываюцца? Ну... А, это аўтаматы гульнявыя. Пошли отсюда. Так, там мы были. Ну все, вертаемся назад. Что ты за гуки? Так что не дай боже, нехто дадасть. Я вам сказал. Що там інтернет трымаецца, яшчэ трымаецца. Так, гэты лох тут стаіць. Но яго можна адтуль выгнаць, таму што там таксама цёмны пакой, там можа нешта быць. Так, нам трэба што? Пароля. Каб... Значит, мы ідзем зараз. Так, гэты лох там стаіць. Гэты тут нікога няма. І гэты тут стаіць. Можа атрымаецца ў цішку прайсці? Блядь, там яшчэ адзін ідзе. Бля. А, ён туды, напэўна, пайшоў. Там нам трэба туды, дзе басейны. Гучыць як выклік. Пачынаецца. Я сказаў. Я сказал. Ну так себе он, конечно, подсвечивает. Могло и лепш. Блядь. Так, здоров. Здорово, мужики. Я тут так. Мимо крокодил. Все. Ходи отсюль. Так, нам зараз до термінала і з допомогою УФ паспрабаваць, значит, зразумець, які там пароля. Я спадзяюсь, ён адсюль уже здрыснуў. Так, трэба перезагрузіць. Значит, клавіатура. Ага, трэба перасунуць. Так. Нешта тип такого. Атрымліваецца апошняе, потым это, ага. 0, 6, 2, 3. Увесці. Ага. Уведзены. О! Я можу заклініць. Не клініць, не клініць. Цудоўна. І што, мы ў дзірку ў гэту трэба лезці? Exit shooters relay box. Ты что? И что мы тут? И что мне это? А, она ж не только тут отчинила, она ж там, напевно, отчинила двери. Ну, может, тут нечто есть? Реле. Может, по реле стрелять треба? Релей бокс. Это ж яно, правильно? Зарады есть. Блядь, хренника. Добро, погнали. Ой, блядь. Так. Ты говоришь, ты понятые двери чинить? Что? Galaxy Video.
Що ти хочеш? Отойдись от мене, придурочний. Давай, иди отсюда, Андрей. Так, это мне вот где-то переключить. Ага, необранный модуль. Ага. Ты сдреснул уже, не? Ну, уже. Ну, там где стоит. Ну, давайте стрелям, я не виду. Ну, туди він не хоче лізти. Я вам типу, іди, лезь туди, і він не хоче. Просто шмагнем сюди. А що здарилось? Это треба... А. Не? Ну и нахрена мы отчинили вот эту переборку? Может тут не теперь загрузка есть? Ну, ты представляешь, что коли клинить двери, тады треба перезагрузка. Может, кто бы влезть туда? Ну, він туди, короче, ніяк не лезе. Так, теперь, значит, бежим назад. Ну, как бы вариантов... А у Resident Evil вёска. А я глядел проходження цалком. Не цікаво буде гулять. Блять. О, бля, мы захворели. Вуяк, бачу, робиться. Так, блин. Я не зразумел. Мы там повинны были перезагрузить. Сюда иди. Убачил? Лох, не убачил. Пока давай гуляй. Ой, бля. Два бегут? Не, один. Давай уже там. Иди уже куда-нибудь. Мне найстрашнейшее за Outlast, я на вёска. Outlast 2, в принципе, так само вёска. Бля, як мне тебе перезагрузить, я не могу зрозуміти. Типу, навошта вы мне вот это отчинили? Бля, не той модуль. Это просто модуль, типу, просто ось, просто ніякі. Ну. Все, я зрозумів. Тепер я зрозумів. Нам треба було виглянути. Воно ж не так просто показує, що релей бокс там. Так, чекай, ник. Оп. Это перезагрузка. І тепер нам треба ось туди бігти у геймзону і там перезапускатися. Всім здоров, здоров. Гуляй. Лох. Мегазоун. Так. Ну все, зараз нам повинна чиниться.
О! О, блядь, тут двери зачинились. Так ну что, О, блядь. Шкода, боба-то малого. Так, їх треба спочатку ніяк скинути, тому що, ну, я не буду смідрити голову. Здається, не самотний ремонтник на тим же вайбу намагається відремонтувати Руді інтернет. Хо-хо! Гляжу, нормально знову піндолило, так? Ну, а що робити? Тільки у першому там так само ніяка сядіба поза городом, за якусь зробили лікарню. Все може бути. Який інтернет паскудний. Тримаємося разом з інтернетом. Блядь. Тримаємося разом з інтернетом. Та я гляджу, я подвисаю, потому что я гляджу на это самое, на злучение. Так и хочется матюкаться, ребята. Тут одразу треба поглядеть, может тут что? Не, ничего. Жаба такая. Ты... Большие сапраўдныя жахи. Почекайте. Подошел так. І усіх просто поставив на місце. Ну, глядите, криху ліпше одразу зробилося. Так. Та жонка там, это самое, диверсии ладила. Гандлевый комплекс, на станцию едем. Все, давайте, неудачники. До відзення. Пау. Ну, код доступа АСБ мы не здобыли, але мы что здобыли? Правильно, мы здобыли ультрафиолет. А ультрафиолетом мы зараз там, на версии, якраз і зможемо код убачити. Бля, тут ніхто був. Бля, побили нашого этого самого бобота. Шкода. Але гэта нам якби попередження, що там ніхто може бути. Плыняр ходил, отбивался от жаншин з інтернетом. А во, рыгаете, что? О, проходить сквозь стены уже, предметы. Фу, бахнуло. Ля. Тримайся, дядьку. Дні йдуть, але нічого не зміняється. Ніби час забив забрати мене з собою. Там некий засмени нам показывают. Я думаю, что засмени. Может, клетки. Ого. Под галлюциногенными грибами находится наш герой. Пробрался у трамваю наш. Так, мы у трамвае. Окей. Мы все там же. У шлюз. Едем у шлюз. Едем у шлюз, і у шлюзі ми зараз
будем код АСБ глядзець з дапамогай ультрафіолета. У скафандр рыгаць не рэкамендуецца. Это добрая заўвага, я не рэкамендую вам гэта рабіць. У будь-якой масцы. Так, прыехалі, чаго сеў. Як тая самая на вяселлі. Так, захоўваемся, дастаем пукальнік. Які па малой хадзіць. Дык там ж, напэўна, ёсць нейкія там свае штучкі, штучкі-дручкі для того, каб у Табзіч хадзіць. Ну, я спадзяюся, мы зараз падгледзім код. Тыпу, дастанем вось так. На! Мы матуліны праграмісты. Бачым, бачым. 0, 6, 5, 1. Памалой можна, дарэчы, памалой можна, прямо нагу штаніну. Ова, все, мы, карацей, ўсё зарабілі. Мы з вами малайцы. Доступ да АСБ дазволены. Бля. И Джон. А не. Не Джон. Здорово, Бобот. Добрый день, калі ласка, спыніце гэта ўсё. Окей. Мы спынім. Спыніце АСБ. Прычапіліся, ну окей, па вялікай. Ну, душнілы гэтыя клятыя. Селі ў гэтых чацьках. Ну ўжо страляйце, гэта выключы перагрузку тэрмінала. На, носи. Не? По тебе? Блять, рада нема. Ну, стреляйте. По кем стрелять-то? Есть патроны? Бля. Стрельте у меня, мне не страшно. Окей, я зразумел. Дай, я меня там рекуклер лежал. Там как раз на один стрел звычайно лежит. Так, узламаем этот терминал разом. Покажи. О, кайфанул малый такой. Да, ништяк. Дякую. Ну шо, а? Все, о, двери нам какие-то там отчинились, а? Ехать некуда. У АСБ. Погнали, ребята. Кто вас снова поломал интернет? Хопить сломать интернет, люди. Что вы робите? Я сказал. Зараз буде усім. Я гляжу перформанс. Температуру гляжу. Да не, это не температура. Это нечто... Сегодня нечто... Ой, интернеты это... О, третье, глядите. Перастварэнне. О, нарэшце. Першы труп. Зарада-то нема, подсвятить. Я намагаўся. Я намагаўся з тобой звязацца. Ага. Ласка. І гэта прыгожа. Дзякуй табе.
Так, мне здаецца, что это Джон, потому что вот эти малюнки, это Джон маляваў гэтыя малюнки. Это тыя кветкі, якія ён там нібы бачыў. О, рэкукляр. Нарэшце. Что тут есть? Ничего нема. И тут ничего нема. Окей. Захаваемся. Так. Так, давайте поглядим хоть задачи, какие у нас там выконваецца. Что уваход у ОСБ. За пропуском К и модулем наглядчик мы собрали все необходимые компоненты для доступа у ОСБ и его отключением. Все, мы тут такая. Так, дайте мне назад. Пуколку мою. О, бля. Некое ядро. Тут будем отключать те. А, не, мы не можем подвести до его. Просто ядро некое есть. Окей. Так, это рекуклинг. О, блядь. Поломался. Калі допомога, обов'язки. Оборонить. Выключение. Увага. Не инициируйте завершение працы без присутности техника АСБ. Дзейнічаць только в чрезвычайных надзвычайных ситуациях. Инициировать. Перейдите до наступного терминала, как протянуть процесс завершения працы. Нечто будет зараз. Был запись. Дайте запись поглядим, что там запись. Так, узорение так информации, крыстальник СБ, крыница терминал сейсмометр, подробязности запущен протоколу сярэдняга ўзроўню сейсма актыўнасці на месяцы. Падрабязнасці адпраўленая справаздача відэазапіс абыходу перыметра пасля месяца трасення. Падрабязнасці справаздача пра абход перыметра 042, відэафайл прагледжаны і захаваны ў канфідэнцыяльным архіве. Архіў, абход перыметра, гэта мы глядзелі гэта відэа. Падрабязнасці ініцыяваць протакол лакалізацыі і захавання ресурсаў. Кэт. Подключите ПК, натисните кнопку. О, ну-ка, а так можно? Подлучение. Запуск. Процесс может занять некоторый час. Калі ласка, пачакайце, ідзе дыагностыка. Дыагностыка. У ходе дыагностыкі ніякіх памылак не знойдзена. Можно провести дыагностыку. Провел. Я малайчына, я могу проводить диагностики. Ну, типу, оно просто тут бессенсовно. Так, ну пошли. Вядома, что нам никто не даст выключить и перезагрузить. Ну, это, блин, было бы занадто просто. Выконывается завершение працы АСБ. Помните, что конфигурация узлов задана правильно, как протягивать процедуру завершения працы. Как выконать этап номер 2 завершения працы АСБ, упомните, что опущены только наступные узлы А15, А4 и А10. Все остальные узлы повинны заставаться узнятыми. Так, узлы. О, блядь. Так, А15, А4 и А10. Окей, погнали шукать. Блядь. Так, кто-то ломаю все. Я к тебе зараблю, коли вы тут все поломали. Так, какие я сказал? А15. Еще раз. А15, А4 и А10. Опустить. А4, А10 и А15. 4, А4, А10 и А15. Окей. Пошли шукать. Так. Ну, Кроу? Ты что, мне сдалось? Ну, Кроу. Так, 6, 5, А3, А4. А4 натисну.
А-15. Страшно некие гуки. Страшно! Страшно вырубай! Так, я, здається, що зробив, як треба, а? Так, а де термінал? А, во. Так, увага, вы збираєтесь запустить фінальний етап для завершення праці СБ. Дана операція дозволена тільки у межах протоколу надзвичайної ситуації. Протягуємо. Для доступу необхідно використати обидва виключальника ручної ж блокировки. Отримайте доступ, використовуйте відповідний обсталюваний модуль техобслуговування ПК, щоб викликати перегрузку і завершити працю АСБ. Так, я ще раз. Для дозволу необхідно використати обидва виключальника. Отримати доступ. Отримавши доступ, використайте відповідне оборудование, щоб викликати перегрузку. Окей. Так, вот где-то мне треба вытягнуть, что ли? Страшные хуки, капец. Так отдайте другие. Фу, блядь. АСБ Белорусбанк. Ха-ха-ха. Блядь, что рубится? Ну и теперь мне треба выкликать перегрузку у этой фигни. Отбывся некий рекуклинг. Это, блядь, уже что за галлюциногены пошли? И шо? Галлюциногены. Грибов пою. Некий Mass Effect 2. Там такие жуки были, коли где-то в некий вирус загрузили. Мой колер распаўсюдзіўся. Спадзяюся, што хтосьці адгукнецца, колер. Ён жа цябе знайшоў? Што ж адбываецца? Маленечкая лыжачка і вялікая лыжачка аб'ядналіся. Так, welcome to нейкі там пакой, гэта ваш адпраўная ў ідэальным выпадку фінальны пункт зваротнай інтэграцыі. Вяртанне гэта цяжкі удар, дэзарыентуючы і патрабуючы адпаведнага адказнага падыходу. Выйдзе з каналу, зрабіце паўзу, агледзьцеся і прыміце рэальнасць. Шо, бля? Ну-ка, выйди с каналу. Дыхайте. Слухайте. Адчувайте. Напишите 3 лічбы CVV-код на вашей картце. У чат. Расслабьтеся. Все? Можно выходить? Дякую, што клапоцеце пра сваё здароўе і дабрабыт калектыву, што выконваеце складзеныя на вас абавязкі. Запасайце агуркі у склепах. Працэдура вяртання завершана. Запасайце рудзінкі.
Складвайце рудзінкі ў гэты у кошык. Ёпта. А дрыфт. Па цячэнню. Ці па плыні. Так, ну, в принципе, я думаю, что тут было нечто захаванне, напэўна. Падобна. Я думаю. Аута. Напэўна. Давайте до бліжэйшага дойдзем дзе-небудзь, якога-небудзь. Памацайце траву. Запісаў, глядзі, 666-3629. Пупсик. Биосистема. Блядь. Это что адбылося? Это мне дали досягнение геймпас и аж гульня подвисла. А рэкуклінг быў там якія? Былі там рэкуклівыя гэтыя? Не было. Бо у мяне, ну, пайшлі прама, не будем тут хадзіць, у мяне все равно, у мяне нема рэкуклінга. Каб подсвяціць. Так, у вас тут цячэ. Это недобра, калі цячэ. Я так скажу. Ёсць рэкуклінг. Ну, типу, можна прайсці, але я не упэўнены, што там нешта ёсць нейкае. Это ўсім ёсць нейкі сэнс. Подсвяціць. Ну, типу, што? Ну, кветкі. Я бачу. Погнали туды, сходим. Ці нам зараз скажуть, ідіть туди. А, это нарэшце якраз таки, напэўна, нас сюды даслалі, каб мы взяли батарэйкі і пайшлі назад. Окей. Мацаць не траву трэба, 7788. Я зразумеў. Дякую. Мне здаецца, вы мяне падманваеце. Гэта не вашыя коды на картках. А так сябравалі. Атрымліваецца, што вы мяне падманулі. Ну, атрымліваецца, што так. Неяк непрыемна атрымліваецца. Я-то вам давяраю, а вы мне, оказывается, не давяраеце. О, дзірка. Цудоўна. Справді, нейкі Outlast пачаўся. Ой, страшно вырубай. Тупик, ці что? Что желтое? Ну так сабе. Выглядае вельмі небяспечна. Можа, гэта нейкія праходы. Не праходы, это просто нейкія... Так, окей. Ну, тут был проход, но мы там зашли, там ничего нема. Правильно? Ну, значит, по этому боку нечто будет. Так, и что это? Нет, это не то, конечно. Так, задачка. Так, я, короче, все пройшов, тут ничего не маю. Алло. О, бля. Розстати його треба. Блять, задачки ніякі тут у вас.
Тут без чарки не разобраться, я вам так скажу, ребята. Ну, там, типу, есть это некие дикие ветки. Уже подказка некая. Ну, ось кветка. И там. Это у детей, гульните, Вера. Это я у Геновна там трохи подвывая. Не плакая, она так бурболится. Это мы называем. Так, ёкарный бабай. Может, иди на початку тут что? Ну, тут, конечно... И тут нечто. И что это такое? Что это за паростки? А, блядь, тут проход был. Блядь. Ну, тут, конечно, у вас, я вам скажу, атмосфера психичная. О, нарешті. Поховаемся. О, і на гэтым на сёння мы скончым. Так, дзядзенькі пагулялі, хопіць. А зараз інтэрнэт скончыцца яшчэ. Што з інтэрнэтам зараз? Вера стварае хорарную атмасферу, і так яна дапамагала бацьку як магла. Дзякуй усім вялікі, што завіталі на стрым. Дзякуй усім тым, хто галасаваў. Не забываем, што яшчэ раз накідаць рудзінак. Дзякуй вялікі усім тым, хто пісаў у чацік. Дзякуй вялікі усім тым, хто спонсорам на Patreon за вашу падтрымку. Дзякуючы гэта ўсё і магчыма. Што яшчэ? А ўсё. Гульня як у тым меме. Вельмі цікава, але нехай не зразумела. Ну, не, гуляем далей, будзем гуляць. Так што, калі хочаце нешта іншае, трэба, рабяты, даставаць рудзінкі. Нічога не будзе. Давайте я хутенька зараз зайду на Twitch Angles і паглядзім, ці там хто гуляе. Ну, нешта інтэрнэт у мяне сёння, конечно, так, паддаў трохі пад канец. Нешта ён пад канец пачаў дурыць мне галаву моцна. З чым гэта звязана, я хрен его ведаю. Варыянтаў у мяне не так каб шмат. Так, панель кіравання. Зараз я пагляджу па рэйдам. Калі што. Ідзіце працаваць, туніяцы. Ім рудзінкі ўсім трэба, я ведаю. А што на наступны? Monarlords? Не. Наступны будзе Routine. Будзем гэта гуляць далей, таму што 20-ку ніхто не назбіраў. 3 разы ніхто не перамагаў. Так што... нікога няма, ясна. Стрымераў няма, нікога ні да каго ісці няма. Всё. Усім вялікі дзякуй. Я думаю, што на гэтым тыдні я паспрабую до канца тыдня зрабіць відэа па Monarlords. Яно ўжо як бы так у паўфінальным стане напісання сцэнарый, збор футажоў. Так што я думаю, што за тыдзень я павінен усё дарабіць. Усё, усіх абдымаю. Дзякуй усім вялікі, што завіталі. Там 3 разы перамога, ну дыка выдумалі. Все, усім дзякуй яшчэ раз, добрага дня, і заўтра можа быць не о 2 гадзіне, можа быць о 3 гадзіне пачнем гуляць. Ці о 2, не о 2, а першай, во, вось так, напэўна. Ну ці ўвечары заўтра паспрабуем. Карацей, заўтра такі дзень будзе, туды-сюды. Все, усіх абдымаю, і добрага вам вечара, і да заўтра.